ukuthi ngwakwaXhosa bangazisho zonke izinto abantu. Ayikho into engatshoke ngumuntu, nami ndime apha ndinamagama wami, kodwa mina ndalandela into ethi ndinguzondwa zintshaba zingasumenza nto. Ndinguzondwa zintshaba zingasumenza nto. Sinsizwa lakithi isebancinci ipicture eninikeza abazali benu, ipicture eninikeza abantwana benu, ipicture eninikeza community, ipicture eninikeza society. Yeke lento eniyenzayo ku social media. Social media uyokwenza ubuhlobo. Ngiyanibona namhlanje ngumXhosa kodwa niphakathi kwenu. Ngicabanga ukuthi ziningi insizwe ezingizaziyo eGoli la, ezingaziyo. Musana ukwenza kanje bantwana bami. Nibancinci. Insizwa ukushare. Anizange zomela into donation apha. Anizange zomela into donation. Anizange zomela uba nenze intoni mina kwaMthembu. Ndikwenze ngenhliziyo emhlophe. Ndikwenze from bottom of my heart. Ndikwenze ndikwazi ukuba ngumzali. Ndikwenze kuba ndikwazi ukubuya emakhaya. Isehlo sehlileyo asilindelwa ngubani. Umuntu akalahlwa Zulu. Nditsho umntana wakho umazi ba uyigangster eGauteng. Kodwa into oyilindeleyo into ba umkhombe uthi nanku leli apha. Nawe maZulu ba ubungumama wami bendawuthetha nawe. Ndithi ungakhali uthi umdela uThixo. Bulela into ba bengamncathanga bamthathe bayomthumba. For 15 years ungamazi umntana kuphi. Kungcono namhlanje nangu la ngelihlu leli apha. Uyawutshona kumakhelwane uthi ndiyamazi leliphu la ngelihle. Uyawutsho ukuthi ndiyamazi la ngelihlu leliphi. Kukho abazali abathunjelwa abantwana 10 years angamazi umntana uphi. Kuloko kufuna imali akayazi uzoyithathaphi. Nditsho ngoba njengoba ndisitsho nje ndithi mina maZulu ukuba bendizalwa nguwe kanye lensizwe izalwa nami bendawuthi ungalayi ungakhali uthi uqalekisa. La ngelihle mntanami ndithi kuwe umenzi ungamphumzi. Athi nokuba uhlale hostel athi xa ingena eroomini afike uhleli uthi ndoda nilapha. Uthi uba udrive imoto uthi ndoda nilapha. Athi ufaka intelezi imikhonto yakhe uthi ndoda nilapha. Umama wakho anifuna umwastele ixesha besehle senyuka kuRhulumente. Umama wakho uRhulumente usebenza ngabantu bakhe. Akazubakho kula level. Akazubakho imigwazo sizuyifihla lonto leyo eyobafuneke kwazile. Kodwa nifuna ukuthi sizwe zakithi nayibona into enifaka abazali bene encakini. Umama kaLangelihle namhlanje ugondula umntanakhe. Yena umbulali uzawufuneka. Umama wakhe azange amthume ukuba makenze lento beyenza. Abazali bakhe zange bamthume. I-social media ayingani iqhathi. Insizwa sikhule phambi kwazo eGoli. Ndithe ndiyaguga mina ndikhulele phambi kobaba Somnandi koWashela Imhlophe. Masikandi muni lo nina onenza niphithane ingqondo. Masikandi muni lo onenza into ba imimoya xa iphakamile kungasabikho into ethi insizwa woza sihlale phansi sibonisane. eGoli khona induna ubaba Shalazile uziyaguga ngomkhulele phambi kwakhe. eGoli ngikhulele phambi koZulu. Ungabe wrong kwamayima uyakhula. Kungani nina ningakwazi ukuthi na ungaboni kakuhle nidonsa umuntu omdala nithi asiboni kakuhle la. Insizwa zibulalani, insizwa zidubulani, insizwa ziyaxoxa, insizwa ziyaqhukana, zihlale endaweni eyodwa. Athi umuntu wakithi awuboni angiboni kahle. Kushintshe phi? Musani kuyenza lento enyenzayo. Nixakekisa abazali. Nixakekisa abazali benu at the end of the day. At the end of the day xakeka abazali benu. Begonqa into abangayaziyo. Uyamzala umntana mzali. Ungamthumi. Into endiyithandayo mina, lento endiyiphinda nditsho, kumnandi nina abantu bakwaMvelase. Niyamkhomba nanku, niyamazi apha yolala khona. Kukho abazali abangazi into ba bayawubhekisaphi. Naye umenzi akasahlelanga kamnandi
nayo nalobe kwiphaneli ichain lonke lisahlela ngakamnandi. Ungakhali mzali, ungakhali. Uthi umculo sewisile, ndiyakuthi ndakudinwa akuphela amandla, ndiwe ngamadolo, ndiziphakamisa izandla, ndiwacele kuya amandla. Uthi uXhosa umuntu ngumuntu ngabantu. Bente hayi ndiyaxolisa kaloku apha mna into endiyenzileyo ndiyenze from enhliziyweni yam njengomama sanofuna ndiyithethe ndiyenze njengomzali yonke into endiyenzileyo akho sidingo into yoba kuzawuthiwa wenze laa nto nalaa nto mina intshimizi esiyihambileyo bazandixelela into yoba akayifuni loo nto leyo ndiyenze njengomzali ndinento ethi thina bantu singasenabo abazali sizintandane mhla ndawufumana isoka lazonditshata ndawubiza uMazulu ndithi Mazulu uzothi uyandazi sidinga abantu abazothi ngomso ndiyamazi laa mntu asidinga abantu esizawuhamba nabindlela fofani sidinga abantu abazawuthi ngomso ndiyamazi laa mntu asuzukwenza kakuhle ebantwini bonke asuzuniphatha kakuhle nonke asuzukwenza into ezawuvisa umuntu wonke kamnandi. What I did ndiyenze ngenhliziyo emhlophe akho sidingo soba ibalwe akho sidingo soba yaziwe umphakathi ndiyenze egameni loba ngumzali loba nesibeletho sokucinga into yoba ndizawubheka phi ndizawuthini ndizawujonga ntoni ndiyenze ngenhliziyo emhlophe abantu bakwamvilase ndiyenze ngenhliziyo emhlophe qwa akho sidingo sodibana. iMakoti Style yintoni? I'm the founder and the CEO of Makoti Style. Makoti Style akayo police, akayo NPO. Kodwa emzini okuthiwa kudinga izitene eziyi5 iyafika. Akukhathaliseki noba ukweyiphi province, abayaziyo bayayazi iyafika. Asifandwanga mu-government, asifandwanga zi-politicians, asifandwanga ngumuntu othile. iMakoti Style yinto eyenziwa ngumntana oyintandane nanku wasimela. As mine umhlolokazi ndiyangena apho nengxaki khona xa kufuze ndikwazi ukulungisa ndiyafika akho sidingo soba ndithi mna kwamvelase ndenze ntoni nantoni akubalulekanga oko into ebalulekile kukusuka eRhawutini ndizofika ndiphilile ndiphinde ndigoduke nabantwana babantu abandigadileyo sibheke eRhawutini sifike siphilile. Kusasa zawufumana usoka apha kwamaphumulo ngoba ndiyawabona khona nizawuba khona emtshatweni wami xa ndihamba isawu nizawuba khona ndizazonithatha ngenkani ndizazonithatha enkosi ngabulela. siyabonga kakhulu cha likhona impela uzohamba selikubingelele siyabonga kakhulu ngizokuthanda ukuthi okhulumela obaba uSimiso basebathenjini uSimo Yesu Simo ebesondela bese kuba okhulumela oma wakhe uma kaKhehla mina ngimbiza ngoGazunu nje ngoba owawethu bebe besondela bezala ngaphambili sisendleleni siyesa sendleleni sisendleleni 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 sibabingelele bonke abahlonishwa bakhona la endlini iqala uhlelo siya recognize abaduma kude deputy mayor emkhandlweni wakamaphumulo siyabonga ngathatha uzobingelela umphakathi wonke khona nabo bonke abantu ngeendawo labesuka khona nazo zonke ikhulu ekhona lo babingelelayo uSimo wakamthembu obaba omncane kaLangelihle Mthembu usiqiniseko ku TikTok cha anginawo amaningi engizowasho ngolanga engakusho nje kuphela ngiyakubhekisa ababulali bakaLanga
lokho abakwenzile banezathu abasazibona isingasazi thina ngithi kubona engathi bengagcine bathenjini bengakwenzi kweminye imizi angisho ubuhlungu obehlele thina gcine thina kuphela kodwa ngifisa ukuthi into abangayijwayeli ukuyenza ngoba lento asebenza bakhanda inhliziyo ezibuhlungu entweni eningi mhlambe bese kuthina bekwenza thina befathi bekwenza uma bengisakwenzayo kwabanye mhlambe bakwenza bafuze kuvalo yakwethi ngoba ivala nje manje obakhaphulana kuright siyabonga kuthina ke ngiyafisa begcinile uma siphele nawe kengizokusho ukuthi ngiyabonga ngicela ukuthetha umfowethu okhona wasekhaya wena ukhuluma nokuhle mwazi ukusho sanibonani ngicela nje unibikelela kwemphakathi nonke nehambeli ama-provincial government akhona ngibonga kakhulu ukuthi nibe khona sizosingatha lo mcimbi ongashelwanga ovele wayishela is one thing umndeni wabathembu nomphakathi wakanodunga avele so isilahlekelwe yiqhawe umuntu emayiqhawe ke uvela ngendlela ezihlukene ubuqhawe abanye abantu bebazi ukuthi uvela kumaskandi it's not allowed that umuntu uyavela ngendlela yakhe ulanga elihle uvelile ubuqhawe bakhe kuyiqhawe la yiqhawe leli I'm proud I'm still dead lo mfana kamfowethu nambeke ngimkhosi nje mfana ukhuluma kanjani ukhuluma nje kusho ukuthi phela umfana ukhuluma ngendlela yakhe uyakhuluma vele ke la eSouth Africa wonke umuntu ukhululekile ukukhuluma ilanguage yakhe eyiqondise kula usuke ebhekise khona let's must understand ilungelo lomuntu abanye bafuna ukulibhayibha belenze lingaba into eqondile ilungelo lomuntu umuntu engasaqondile kusho ukuthi lo sonke la South Africa sagcina siba abantu abayesweni mangekho umuntu ozothi oboyisihighlight ethi baba usuhamba wrong nami ngiyindoda nje kumthembu ke kuvela kuthiwa themba usuhamba wrong engithi usethi lo muntu nami ngiyithithi ngithi ibheshula usekhuluma into bengayiboni kodwa seyibonile ukuthi ngenze wrong ulanga ebengenzanga into wrong very 100% abantu base South Africa must understand must very clear understanding wonke umuntu unelungelo lokuthi umuntu emenze kabi enze kahle ethi usuwrong akazi yazi mina umculo ngiyawulandela kulandela wonke imusic okhona ngoba mina ngakaba musician ngayenza lento asengithi ngiyakhumuka nje ke ngehle kancane salinde nami bengizolindela bengithi awuzokungisizelanga hayi ngitamfaka idem lizwe one thing ngesebenzeke kahle ngokhona ke ongome yayona ke abasuke bezwa kabi uthi abagadlela kabi thina besinensizwe begadlela kabi akothi jikwini lesizwe ngoba idlala ingoma I'm very sorry okwenzeke ulanga elihle thina sithi ulanga elihle ngoba umntana kamfowethu lo indodana yami le socela nje ukuthi bakwethu osekwenzekile
kufana njengesesho besingazi kufana nje ukuphunyuka intuthu ifasile mase yaphunyuka ulanga elihle kunesisho ebekasisho mhlawumbe wabona abanye bebuka kakhulu mina ngiyibuka kakhulu izinto lezi zama social network ngoba sengimdala angihlala kakhulu zona kodwa ulanga elihle kunegama kwalikhuluma elihle kabi wathi kazi ngendlawo ethu kothiwa uma ngabe indlawo ethungila izoma kanjani yazi ngifuna ukuma kulonto leyo mina ngakhathazelene ekhuluma ngifuna ukuphendula kulonke nkulumo leyo kalanga lihle ulanga elihle ebenephupho elihle kakhulu ngomuzwa kwabo nonina engisho ukuthi kulokho ebekukhuluma ngiyaphendula namhlanje ulanga elihle lokusazokwenzeka ngoba bakhona odada abazalwa kwaMthembu abasazokwenza lokhu bokuphupha ulanga elihle kufanele kwenzeke ulanga elihle benephupho ebengaphupha ukuthi kwaZulu bephupha ngekwabo thank you Bonga kakhulu umphakathi angizi kusho ukuthini angisathanda ukukhuluma kakhulu ngoba sekhona ukuhlonipha nokuhlonipha izinto engizizwa kuma social media networks yakhuluma ingane mina angibuki into yabona ngimdala sengimdala khona sengiyabona nje faka ibuku ngithuleka ngoba ningone phakathi ngibili so angikwazi ukuthi ngithi ebathenjini kodwa senginephoqo namhlanje ukuthi ngihloniphe ukuthi ngingasho ukuthi uphuthu ngoba sokuyangihlupha emphefumulweni wami ngabe ngikhuluma ukuthi yazi mina uma ngabe ngisuka esitemu noma ngisuke ngisuka kwami la ngisuka khona engihlezi khona nkosikazi ongoqozela uphuthu kodwa manje singalelo gama sefamily reject ebathenjini nje lelo gama seliyinhlamba seliyingcaba I'm stopped to death sekuzothi baba ngoba leli gama belimnandi kakhulu bengisho kalula nje nkosikazi hangeza lapha ekhaya hayi uhamba nobani awungezela ipapa ungezela uphuthu umama usezomfoqoza uphuthu kodwa hayi sengilishintshile igama ibaba uNkulunkulu emuhle enibusise nonke elisuka ama-province ize la ekhaya uNkulunkulu enibusise nihambe kahle noma senigcinile la siyabonga kakhulu sengetha somndeni wasebathenjini somndeni kwaZulu asisho ukuthini laba basebethi uphuthu no abakwazi ukubali imboya zenkomo uma sebekwazi ukwenza lokho hayi ngoba phambili silisana thina Zuzu ngeke beyiqede ikwenze ngiyabonga bakwethu uNkulunkulu ethengusi siyabonga kakhulu kwabasebathenjini ithi lensizwa esuka la ithi abantu base South Africa must understand silana ngoba we are understanding into esibhekene nayo sibonga kakhulu baba umnisi ngizocela nje ukuthi bayikona okhulumela abafowabo obuhle Mthembu simbone angamboni nokhulumela oma engithe ugazi noma kakhehla siyacela nje besondele beze ngala ukuze sikwazi ukubabona buhle siyacela bese ngilungisa la akasangitsheni noduma kude indoda ibuye ibe nehlala eziningi ishintshe cha ke no DM kodwa uspeaker womkhandlu akamaphumulo kade deputy mayor womkhandlu so ukulungisa nje kuleyo ndawo ongikhuza duma kude ngingaphumi sengindisa phezulu ngiyabonga kakhulu ngiyakuthetela mfowethu sanibonana lana ulana kuhle Mthembu ozokhulumela abafowabo balangelihle Mthembu so angithi kuba nawo amaningi ngokwenzakalile anginawo amandla okuphala okuningi kodwa nje ngizobonga umphakathi amakhansela nabantu abakwazi ube beyingxenye yosuku ukuthi sizophezela ubafu ngalolu suku lakhe lokugcina
so ulanga kuthina singabafowabo ebehlonipha kakhulu ebekwenza abakwenzayo sikubona ama-social media but kuthina uma sesikhuluma naye ebezehlisa kube ukuthi kuyadlula leso sikhathi so mesingakulindele ukuthi ngelinye ilanga mina ngiyofika ngimelanga ubafa omncane kakhulu kumina kodwa kuyangisinda namhlanje kodwa ngithena ngoba-ke nakho sengikhona ku-program ngizokhuluma bengayimiseli ukukhuluma abakwenza kokubi asisho ukuthi bangamaqhawe or bayizinsizwa nathi singabafana kuyikuphi-ke asazi uma sisuka la singaqondana nobani abakwenzile bengagcini emndenini wakithi bekwenze nakabanye kubuhlungu siyakhala akukho mnandi hayi ngoba singenawo amandla kodwa-ke okwamanje sinqulekile amandla sazi sesifisa ukuthi-ke abakhona abangakwazi ukulekelela ukuthi kugcine kutholakale umenzi wokubi kuyosithokozisa nathi soyixolisa inhliziyo engingakusho nje ukuthi mfowethu langelihle siqiniseke umvelakazi njalo umsusa lokugcina sikuphekezela sicela uhambe kahle lapho uyakhona uyakwaba komalume kaZulu nabakamthembu kini baningi abaphambili sicela ukuthi befika bekwamukele njengengane njengokuyingane kuthina konke ubukwenzayo ubukwenzela impilo yakho siyacela ukuthi bekwamukele nje le-right ube idlozi elihle usikhanyisele ushiye odadewenu ushiye umaZulu icela ube isibona esihle ukhanyisele iy'ngane zakwenu uyalazi usizolishiye kuzona nathi siwumndeni siyakhala kubuhlungu ngiyabonga siyabonga ukukhulumela obaba kusho ukuthi uma kakhehla ke khona phakathi kwethu ngiyacela ukubona ukuthi ukhona yini okhulumela o-anti uThandeka Mthembu ngaphambi kokuba mhlambe ngi-check olandelayo ngoba ongathi ukhona ngiyacela nje uze ngaphambili ma ngiyacela sisamlindile ukuthi siqondele futhi siphakamise beseza ngaphambili siyacela ukumphakamisa ubabunala ubabunala ke uwumnikazi nomsunguli wamathole funeral okuyena osihlelele le ndawo esihleli kuyona njengamanje wasihlelela ngokwengeziwe angikusho lokho ngokwengeziwe kwebe simkhokhela khona njengomndeni wakaZulu siyafisa lokho ukuthi abantu bakamaphumulo akade beshiwo babumvelasi ukuthi people of South Africa must understand ba-understand ukuthi makuthiwa ubuntu yini futhi makukhulunywa ngobuntu ngokwesigaba sokuthuthuka kwamabhizinisi abantu abamnyama babazi abantu abathi mase befike kubantu benza ubuntu benamabhizinisi angikhankasike kodwa nihleli nje uyayibona nje ukuhleli nje uhleli kahle babunala ngaphezulu kwephackage ebihlelwa abakwaZulu angibonge kakhulu babunala lapho ukhona udlondlobale njalo baba sibonga kakhulu isandla sidlula ikhanda ngicela ukuthi ngidedele sanibona lona omlana uThandeka wakaMthembu njengoba kushiwo u-Antikalanga akukho kutheni engizokusho nje ngizothi kubuhlungu okusehlele ngithi mangicabanga kungabi bikho ukuthi ngithi ngizothini kubani ngoba ngiyengitshela ukuthi ubaba lapha ekhona uma uMadiba ugogo kasiqiniseke umamkhulu wami ubhuti uCabangani lapho bekhona bengithi bazoba yilambu ubhuti uZweni hambe ekugcineni bengithi kuzoba yilambu kancane kancane indlela okwenzeka ngayo yonke into ihlelwa uNkulunkulu kodwa ngendlela okwenzeka ngayo uze uyibuza ukuthi kanti lapha bakhona bakhumbuli yini bashiya bani ngemumva ngibhlungu maZulu ulangelihle yena bemdala ubusukwazi ukubikela yena uma kukhona oshoda ngakho
noma yena ngabe bengakacabanga ukwenzela kodwa wena ubusukwazi ukuthi uhosha ifoni usho ukuthi la ngekihle nginenkinga la nala akuzame ngalokho namandla akho kodwa namhlanje akekho ozophinda umfonele ngoba ulangekihle yena busuyitshela ukuthi ukhala kuyena ubheke elikhulu kuyena ingane ingemumva ubuswazi ukuthi uyena okumele ayikhosele kodwa namhlanje uhambile bavumile ubaba wavuma ubhuti nogogo bangaphebeza yebo bese lifikile idimoni kodwa ekhaya ngithi konakele akuhambi kahle noma ngabe bekufanele kodwa bona bekumele ebe isigoga ongcono mhlawumbe umuntu akabhuti bekuyoba ngcono eyisigoga kungabe ukuthi umphefumulo wakho uyahamba thina kaMthembu sesisigejana yikho ukuthi mhlawumbe siwumndeni omkhulu kodwa thina ilambu likhanya sinsuku zonke leli lambu noma ngabe likhanye kaZulu kuyafana ukuthi likhanye kaMthembu ngoba lokho kwehle kaZulu kuyafana ukuthi kwehle kuthina ngoba igazi lethu leli ngithi uNkulunkulu noma ngabe uyabona ukuthi kusifanele ukuthi siqhubeke sande ngicela ukukhumbula ukuthi nathi singabantu kuyazwela sekumningi thina unyaka nonyaka siyalilayithi ikhandlela sibonga kudlulile izinyanga nyaka odlule mhlambe lwasilayithe kabili kushiyana inyanga nomthandazo mhlambe siyawudinga asazi kwenzakaleni siyakuzama sikuzama kodwa asiboni kwenzakalani akukho kwamangcobo kuphela endlini kaBaba thina sonke anginawo amaningi duduzekani nonke enithintekile inhliziyo kuhluphe ngeni wami ngakhala kuJehova ekuhluphe ngeni wami ngakhala wami ekuhluphe mina ngakhala ekuhluphe mina ngakhala Jehova wami ekuhluphe wami mina ngakhala ekuhluphe wami mina ngakhala kuJehova wami ekuhluphe mina ngakhala ekuhluphe wami mina ngakhala kuJehova wami. Sizocela ukudedela ubaba uSpeaker babushange ngaphansi komkhandlo kamaphumulo eze ngaphambili abe namazwi azowadlulisa ekuhluphekeni wami mina ngakhala ekuhluphe mina ngakhala wami tumakuthi Baba Mthohlelo siyabonga sicela ukubingelela emndenini waMvelasi sibingelele emndenini wakaZulu sibingelele kuzo zonke ihambeli amakhansela akhona ngimlana nje ngimi uMameya ongakwazanga ukuthi aphumelele namhlanje uxolisile ngenxa izimo nama-commitments abekhona osukwini la izolo ngosuku lwanamhlanje. Siyabingelela futhi siyetusa kubantu abathe balula isandla, siyatusa futhi kubantu abesuke kuzo zonke izinkalo bazonyathela kulomhlaba wethu wamaphumulo ukuzofihla leli thambo ebesilibona zonke insuku
lapha ku-TikTok angizokwanda kakhulu ngamagama ngizothi nje umfowethu ngoba ubesamncane ahambe kahle umfowethu ngoba ubesamncane bekusani ngabe esakufisa nangokwempilo ahambe kahle uNkulunkulu ke unendlela yokuhlela kwakhe izinto aye athi ngisho nathiwa nisamthanda kangakanani lo muntu ephakathi kwini kodwa abe nendlela yokwazi ukuthi amsuse phakathi kwini ngifisa ukukhuluma nje into encane engiye ngiyibone ikakhulukazi ngoba imfihlo eminingi sengihambile ngihamba ikakhulukazi abafowethu laba abasebancane kithi nabangaphambili nabangemuva abahlala kuleya ndawo okuthiwa iseGoli leya ndawo ekuthiwa iseGoli ihlupha ngoba mawuveza amehlo nje kuyona uyubona ukuthi sekuncane okwenziwa abantu bakithi okubenza babe nesikhathi sokuthi bayobeka isinkwa emakhaya la basuka khona sebenakana kakhulu ezintweni abazenzayo usuku nosuku okwenza ukuthi bagcine bengenakho nokuhloniphana and mawubheka akubi laba sebekhulile asebenesikhathi behlele eGoli kuba yilaba nje abasanda kuhamba laba bangangathi thola ukuthi uneminyaka emibili nje hambile usebuya kabi so siyacela abafowethu ninisakhona nikufunda ukubekezelelana nikufunde futhi ukuxolela ukuthi makube nesimo esikhona sikwazi ukuthi enhlizweni sidlule ngoba mawungasidlulisi usukuzosala nento ethi leso simo leso sihlala nawe inguna phakade yimbi into esibonayo asithandi yimbi into esibonayo ayehli kahle ukuthi sesingathi makade kuphawulwa nje ku social media kukhona obeka igama ngamphikisa mina kwakhona obeka igama ngamphikisa mina lo muntu sekufanele ngimfune ngesibhamu angikaze ngiyibone into enjalo makukhona igama elibekwe nje enye insizwa mhlambe yasenkandla noma eyakaNongoma noma eyasolundi mina ngowakamaphumulo kusho ukuthi mangiliphikisile lelo gama elibekwe insizwa yangapha sekusho ukuthi mina ngapha angenze ngenye indlela ayakwazi bafowethu akwazi siyayikhuza leyo nto ngoba leyo nto leyo isho ukuthi kunomuntu ongayona ingxenye ka social media kodwa oyigazi lami dinwa isenzo mina engabe sengisenzile so leyo nto kayisakhombisa ukuthi izohamba iphele isiyoba ukhondolo nje lentambende lokuthi hayi cha nami owakwenza ngale nami ngiyokwenza kuwe so siyasikhuza bafowethu leso simo ake sicabangele ikusasa ake sicabangele izingane ake sicabangele bonke abantu abakhona esifisa ukuthi bazuze ngokuba khona kwethu thina besithatha ngokuthi usiqiniseko wakha ifan base wakha ipage naye njengomfana kuningi okungale ngoba enye into engifuna ukuyichaza kancane khona umuntu oyi-influencer kukhona ubaba wamathole funerals onenkampani kunenkampani elsewhere lo muntu mayibuke ukuthi ama followers akhe aya ngokubangaka uyakwazi ukuthola ibhizinisi elithola kwenye indawo ukuthi ayo advertise lelo business so the understanding that we should have the understanding ethi behind everything kune story esingemumva ekufanele sisifunde understand manje thina wazi ukuthi wena mawuhleli ngaphansi kwesihlahla nophethe ifone then therefore you are eligible to do whatever ngoba nakho khona umuntu ophawule ngalendlela kanti akubi kanjani so let's learn to understand ukuthi laba abantu abalapha
sebesebhizinisini kodwa nabo besebhizinisini benjalo babe nayo indlela yokuthi iyona iphi indlela abazokwenza ngayo thina singaqondi sikwazi ukuqonda. So siyanicela ingane zawethu, siyabonga kodwa futhi ukuthi niphumelele naba ningangaka. Kukhona imoto engidlule lapha ngicathi abafowethu bebeza ngapha ngenhlanhla noma iphambukile endleleni kodwa balimele, ngibadlule besizwa ukuze imoto ikwazi ukudonseka ikwazi ukuphuma la ibisingene khona. So yonke ke leyo nto sithemba ukuthi lowo moya lowo uzokwazi ukukhuzeka ungabi khona ngoba nabo njengoba bezalana bezofihla nje babheka ukuthi bakwazi ukubuyela emuva. So mase beba nesimo nabo singabavelela esingadala ukuthi ngesonto elilandelayo babe sesimene esikanje akuyona into esifisayo le. So ngaleyo ndlela ke siyabonga egameni lomkhandlu wakamaphumulo, siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba, siyabonga kodwa ukuthi niphume ngobuningi benu ukuzophelezela umfoka Mvelase, siyabonga. Nginesicelo lapha, siyabonga baba uDuma ukuthi siyabonga kakhulu. Nginesicelo ngicela ubaba uNgoma ukungibambele nje baba uNgoma ichorus enhle yaManazaretha, chorus nje enhle, usithathe nje uzozwa la umiswa khona umoya. Ngiyacela baba uNgoma emva kwechorus yakho ngizodedela ubaba uBhungane, usithathe nje baba uBhungane ngeyakho ume lapho oholelwa khona umoya. Ngiyabonga ngidedela wena baba uNgoma. Kosi yethu simakade yesi
Wezonke izono izono Ngiyabonga kakhulu kuleli thende lonke. Ngibonga ukungihulubela kwenu egameni lenkosi, ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba. Ngiyabonga kakhulu umphathi wohlelo. uNkulunkulu anibusise nonke njengoba nikhona ngicela itende nje. Amen. Siyabonga kakhulu ke, ngicela ukudeda ithuba ngingashi isikhathi ngidedele ngicabanga ukuthi ubaba uHadebe. Amen. The opportunity yakho baba uHadebe, you must come forward. Siyabonga baba. Angazi kodwa ke umakhulukhulu akawudingi umbhobho isikhathi esiningi. Ngiyamazi nje engekho embhobheni wathi usembhobheni. Ngiyamazi nje baba makhulukhulu, siyacela nje baba usidonse sekuyothemba kwakho bese siqhubeka futhi nohlelo lethu. Ngiyabonga. Amen webazalwane. Amen. Amen webazalwane. Amen. Amen webazalwane. Amen. Ngifuna sibe senkonzweni. Haleluya bangcwele. Amen. Hayi bangcwele. Okwalensizwa kufeziwe. Yisenkosini wena. Ukuze nawe ubhalwe encwadini ke. Encwadini ke.